Keisikai wasansingi heyato open plia ye rukom asnyo na hairdressing and grooming na ibenta ki cenderang dapat man na kadin Dayal Upadhyaya Community College DDUCC for Skill Development wa yejer puwi na kachanat yang ka North Eastern Hills University nehu dapoy ka chuwakut ha ka arpa kunde tari uni ubenai. Hagani kasni pengkut da gayalang tabian na ibenta usam certificate sewara ki wada pendep ye cak sikai wewo ki kentin snen kentu kamjuk ki kentin mensin ye kini ki kenro wa kamon ulai luti ki ni cakmat khanang yo man kho ini wada yo sikai ki. Hagayalang wa palai do program coordinator kadin Dayal Upadhyaya Community College Wellness Rambai da yo iklam kentu kelam mensin na ka Professor SM Sungo Principal in Charge yang ka DDUCC nau Andrew Saris Katri Chenong wa yajer wa nau Dr. P Nong Tedu Principal ka Jaintia Eastern College uaman kam ukong san hakani kesengi. Ka Professor SM Sungo onggo katune ni cakmat duleng ba ikre citom itu benia wo pen pli cucu yesam na jrong woman ki wayai cha daw yi uyo kamai bahana gani kam. U Dr. Pinong Tedu kentu woman ki warai kut usdang yen he kejat yong ida ne bah ijimpo he yato wa kani kasab daman kam sekiat ko wai hadin wa wai dukan to uman le ki wi upen yato wa ki bro wa wan mi cha kedukan na jrong woman ki wale khoj wai wo e le ichakri wa pen kemen pen hun tam ya ki yo yi uku nei por chai por chu do ong ka won ka kam du ka wi hi upen im ve chong he bin uchim khia ukre chitom he wada inong muna ya ki bro bar jela wa habwan na ki chnong wa jangai ukhi ha ga jela yong i le dang imgi kat wan tam i hi ki tre chnong wa em i yung isem lada chem saja wana ka poisa poilan wa sedang ki le de yu mud u lai mi cha ka chanat industries wa ki wiki lat ki luti wada wailat ka sorkar de wa ong ham elat wa iduk u khanglaad ko ye iwan i wa mud wa thmu nei liang Andrew Sari hawan emlang hakani kesengi ongu wahayu ichem yong o ipoy kani ka community college ka waman ka chnat yong kani hu ha chnong wa yajer daman imentoi wa kru yaki kon kan ro khalut amdu yaki tre chnong tang wana kalen de wan ki wo pendep ye cha sikai pen pli ha ki sab wa pher wena perdi ki wada dep pen pli la da bon ki wada sedang yen he yong ki kjan ngiu chna ongi te nong ba rung ngiu chna ha lu chisni they create a campaign that was them me arbo the plus le how sarbo ar yang misal po ar meda man balik me arda misal po ali house ne mukre betul le house ne mukre yo man balik mem ngabor kor jo oi pralo don't put problem in front of you, put it behind you. Don't put money in front of you, put it behind. Money will run after you. Taklah macam sabi no kabisa to be we ate to objective ibu ikre ngan por kerja sepatu kan atau we sebenarnya starting slowly after 33 years kata dia pun gila obon ya export experience dia pun kali balai dah masuk we tapi dulu be ada pelot dah kampung mah atau ni, mungkin dia tak bertawa, kam pasien dah jingai cak, yo manis nyau bang, jadi, mana kam yang pi tak untuk dikti, sampai minum, jadi orang tua not by mentality but by dikti yang pi, untuk ini, the idea for dia juga kam ini, tahu reality tak dikti, tahu bertawa, suap kelam hadu, tak usah juga ni, no? PM juga, armala, Islam, garib, nah, tahu dah karwawan nama Rajasthan itu MP Pau sini usai bukan, kon naru, juga semu, ulah you, dah bang mata ni, dah bang sah, ilam je, satu betul, awam je, watak awam nori, satu ni, habimai, layak, terdap, laim manusia. Tapi business kam teko. Jadi bi bonu guru wale business. Mau ada orang mana? Mau ada orang mana? Lalu orang ni pula di pernah orang kam te. Pelang bisa. Buma Prime Minister Modi Bengkala saja. Dan you ko orang pi kan ni sana sarkar baik itu lomba Chief Minister evaluate scheme, no? Waduh lah, cakap silai nak dia yang kami sign.
Ngam to thoi pino, kena pino tu mesti. Chicken teran kenten kena pini. Chicken teran kenten eklang ni. Lip hau lak yo. Atau pino? Lip hau lak yo. Ila yo lip hau lak, we em skill. Atau bi em skill. Ayi kan skill, em skill wo kelam. Bersatu ribu, em skill le activity. Em skill wo chu bi da action yang pi, long ba te jingle ko yang pi long ba te talent yang pi long ba te sub yang pi. Yo impress ko di tai bru pai. Dekat okam te, ubru weduk menalai panram na bang, jo pi. Te menapan panram menengan, mi pi. Nak mana mi miok ni mesu. Satu men. Tedang la wei rap mi, pan me sia dia sas pa awan nang boy student. Te sas pa tendak no dekam. Nah. Te kat okam te, hab dia project. Menalai serokam. Boy lai bi cuma senyau. Lai pan tek serokam. Lai cuma senyau, uang ni project yang ngan. Yo wai du kan, dekat okam te, kat tes ni wai gani, kat tes ni heden kat pra. Sni le kat pra nai, yo no. Untuk new grade ni mesti yo no. Untuk je lebih untuk segera. Nah tu ni. Terus new lah, bi betul mi new. Hab yang long sebenarnya yo mi wan biamu. Nah. Te mut kam te kom te em ke skim. Yo ira pa kari kena kendro. Lai cem mi nong mi khwat yang pi untuk pan grade bi untuk pan bisa bi ni for election. Andre ong is nya ke te skim yang CF. Yo ini educated unemployment youth. Yo senjukan yo senjukan dekat wakam te ikwa le kam te. Jiru account na pi le emper. Pi account yang pi to skill. Nah, dia to skill yang pi. Penio wo nga em agane skill. Kau agak materialize, kau agak penman bisa. Lalu mur song you kela bisa. Nah, ila yunus nyu bi kela bisa. Ila yana skill yang skill you kela. Dan memang juga ini dia. Kamu tak bikin thai kata ada bon di. Nah, bon bikin thai ini soal lagi sesuatu kalau make up pun lain betul kan? Jadi cerah lah dapat hati kata kami. Ngalai erong senyu. Man ketiau erong. Saya kena long saya lihat itu mele. Kalau dia nong kena dapat shoot nong. Kalau pun dia balik ke cerai sebelum juta, dia orang nong stay klinik, yang hair klinik yang pun habisnya. Nah, mudah tu kita bertahu yang kapan. Dan dia orang di juju kelak ni stick serang. Ya itu stick serang stick hai kelak nong. Tapi senang kami dah kelak ni. Tak botok ada train itu nong kelak dan TV yang train ni stick tu nong garu kelak. Ucarukan saman kan kelak ni stick bagi nong ringgi. Tahu tak? Nah, bukan kita bentar apa ini. Kita hati you juga you change tu orang macam update. You upgrade dia education. Apa itu? Apa update dia knowledge dia. Dia buat kelam kita kelam benda beri bertahan kamar. Because now you have learned the skill and you have also mastered the skill. So when we talk about hairdressing and grooming, these are not just professions, okay? They are not just professions, but they are kind of a transformative art. Do you believe that? It's also an art, isn't it? Because you have to have different styles in, hair cutting and so on and so forth. So you've seen in the media also, we have different styles of hair cutting. So this is transformative. And it's not only a professional skill, but it is also a kind of an art where you can showcase, like what our friend has said, you can showcase your talent in whatever you do, especially in this hair cutting. So throughout this program, I know you have learned to recognize that grooming isn't just about looking good, but also feeling confident, isn't it? Well kept and stylish. Do you agree with me? Yes. Okay, so as the world grows more aware of the importance of personal presentation, your expertise will play a crucial role in shaping and also boosting your self-esteem. Now, what are you taking away from this program? You have gained hands-on experience. How many of you have gained a hands-on experience here? I'm sure all of you. You have a resource person who has helped you in the practical aspect, and you also have a resource person who has helped you in both the theory and the
practical aspect, isn't it? So you have to take away from this program and try to implement it in your place where you are, so that at least the people living around you will also have the opportunity of saying, okay, oh, I'll go to my friend's, parlor and I'll do the hair cutting there. I'll go and do some facial, because men also need facial, facial grooming, isn't it? So this is what has happened. So you can also, through your experience, you can also advance the hair cutting techniques, right? So like what your friend has said here, our friend has said here, we are all, I'm sure all of you are gifted and are talented. So you can cut the way, like the way a person wants, right? So, we have advanced hair techniques. I'm sure your resource persons have also showed you what types of scissors you can use, what razors you can use, and all the instruments which are required for hair cutting, isn't it? So you can make use of that, and these techniques tailored to face shapes, and not only shapes of the face but also the personality, right? Ta khobli sibun kongi ga jingwan yang pi kham tam han ni sngi ko kani ga college ta penkut ke ni ga training ni menta ni ga u asnyo hikai ki kena kan ro yong i ta I hin ga liang ga chnong to pen pa gi jing sngango gi jing am yang ni ga college ha gi ni ga thau yong i wa kham tam nan do a ja rap haule ho hado unu snam a hauso wa lang ba gi jingwan yang ga madam sungo rengkat wa usar sukla teman kamu Vice Chancellor yang kenihu te isi bon ki financial assistant hakwa teman ki skill development program ko fair hagin ki art livisnem nagal yang ke college te teman ki training hejing ta waga kasuk wathany kechna sentu keni ki steel fabrication pat sibon ki training ko da det ki teman hagin ki senang yang interview hagin ki training ki skill development program ko dapat man ki mentau develop ki skill yang ki kon control ko lo yang I bon ki wawan keleng ki tha ko enga rilom jan tia yang I da wani chimbenta ki bat na ki ni ki wawan ni chimbenta ini la kat ka man kat da ti da em gua da yu sing ki sing khan hala ki jong ki jat ki yang ki na do ki wa ki dukan welding kuchna grill ki dukan salon hadu ki dukan so dukan thai tengah yu dega jing em yu kam gini pen celur ki kan ro yong I bat heju por pen tweet ki gasap ko em ki yo yen hala ki jong ki jat kam tam han ga por ko ni ko man seja ga ki kan te dega jing ki training ko kam gini men sen bi kan ro yong yo yen hala ki jong ki jat to na ka liang ko chnong yong I de em hi kat tu kat ni ki wa kam tam gini ko em gini ga short tam post ko man chisnem mo gini ga labs te hajing ita wini laman gani ke lam bakla kini man go batch ko so te nagi ni kena ko lah ni te de bon ku yo kam la sagi hospital private no te yo man ke men toy cha kita tak guna chnong yang phine ni na ke chnong bat em go na bar la ni ba la hagani ga short term course de kot porok sudong ka te I na galiang yang ke chnong kerpat ip kam press ki media mo wa pun sepriang wi ga kubor hagwa khnang ki control lot yang ga ni ga state yang I hagwa timit ki ni ga thau to ko man ga thau ko wa develop your skill yang ki te di jingwan yang pi ki press kami pen yo timit ki control lot wa ga ni to ka thau hagwa pen tweet ya ga sap ko yang ki te ni khmat man ni ki college pun bana ko lo e advertise hagwan ko wan ga skill ma ko pen man ni te ka pa yo yu chimbenta ki khnang wa iwani sab wa mg hagawon gawan ni ha chibon ki program gula ni nakapor ni ma arsen lesen chibna ju man ki kam ki skill development program te man ti ki khnro yu ni ki tha wa hikai wa contribute ki sab ko yong ki yo ye ki wan ani yo ki training ko contribute ko iwani sab wa mg